buli buchuni bukali nembara nti omuntu omukhulu busa mala oli ne bukesi nibwo weleka khuwa obukulesa lipango ochake khusasakasa omwana nga yuno ari wele aendelee khuyeta babandu bewe khubela khusili musibili. Ndugu Wafula mulamwa pole sana khwatibisya pole lekhela Samuel. Wela umesana sana sene mlano ga Benjamin mukhwana mbelana matayi ndalo makosa kabiri kataru kongene so mwana ofile oyo mwana wandase malabe mbawo mundu naye simpinge seseta sikela areka murumirenge wange kecha alichora rao shintu fulani labe wasimana sana lakini zawali khura muchumbe tawe lifa umwana inongali abere mbawo mundu khayikhala khubelera ta efenge khwamana bapapa khwache khwabona umwana ibamwirira balo bali kanisa ne bachirani balebe khakanya khari bali mala buvuburiramo khali bachina sibiriramo mala khwabona bwandala busana lakini ndabolanga wandase Wafula ende mulamwa pole lukali pole ne khulakhele wele khumanya khona khufishisha kamagali ke khulira khukharera kamakhwa kakabira mala khuremo khubireka kabira makhuchanganye tawe khe khusale wele mala wele mwene abukule nyafasi abola muwarumi aliko kisasi si chako bali ni changu. Wacha Mungu mwenyewe achukue kisasi yake na mwenye achitirishe na mwenye ataonekana. Na mbarikiwe sana. Mfano Taulo mwana wa Sauli. Sisi nasibera la sikali sana kwa ula wale kwatibisi umwana wa Rika. Rika ni kwa mnyilenge na magemu. Bindu byakababola binokhane bali basina bamunyola mwituka. Okhabona khota sike kwa mnyilenge naye. Nabakhola abo wele syakende nabo. Yaya pole ula mwakala wanda ibarika ni mutila kumoyo wela bawechi khabi. Kanisa andalizi pamoja na majirani wageni wa kutoka mbalimbali na wasalimu. Mimi ni baba Erika ni mdogo. Baba Erika ninampata mara 7. Na wakati mimi niliona Rika mara ya mwisho alikuwa mtoto mdogo sana. Na nikafika mahali mimi nikatoka kidogo sababu ya shughuli tu. Nikaenda nikakaa nje. Wakati nimerudi sijakaa na Rika. Sasa mimi sina ushuhuda yoyote sababu Rika hatujawahi nikamchawai mtuma ama nimwambie kitu anijibu ama nini. Sababu wakati nilimwacha alikuwa mtoto kama anataka. Mimi baba Rika ndio kifungua mimba ya mama yetu. Wali mreza mwezi. Amuzima kula vela genyo kwisha kukulisa. Ezabanda abapenzo niwekeza mweli ndi bachwale. Ukali unabona umuntu alila sana asalila ngofirita alila ngomla. Wino usikano kwizishe. Beja lakini nonyole mzipa aswa